بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا اللهم علما وعملا متقبلا اللهم افتح علينا فتوحة العارفين بك يا رب العالمين اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا شقيا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين Alhamdulillah, aun ini pengajian bilang sumpat daysab paamuin pengajian liawayan nato daing sin longta nakauna sambil pakavi yaun piyagkarungan nato da daing ahkamun nunis sakinati wat tanwin aun sa tomun hukuman long ni sin nun patay iwan sin dua baris iwan sin mim patay. So on biya nasalasay na to at akan nabisara na to intungod sin al-idgham. Unubahain hati sin amin al-idgham. Ubos na to na yan biya piyangadji. Inhati sin al-idgham yan amuin dua huruf siya. Dua huruf siya in panagnaan niya baris patay, in hikamaruan niya na bukon na baris patay. Doon naka baris taas, baris baba, baris damma, basta bukon na siya. Pag-ubos, in dua huruf yaon, unuhon siya yaon. Lamukayon siya. Lamukayon. Sambil hapag lamukay tayaon, in dua mahinang dakuman pila, may nang dakuman siya, hambuok. Amo yan. Lamu kayon mo siya matkabiyayan. Pasuro mo inambuok, pahambuok. Sambil indua mahinang dakuman, ano yaon? Hambuok. Haahkamun nunis sakina, bakas na to, aun sa tura hindi iramik yan, kaya sulat, sa yari na papas na to na. Ahkamun nunis sakina, biyan na sinaki, kagunahan, innun patay, nakukuta siya, tawakan, separated siya, dengha, huruful idgham. Malainkan bang so pa manahambok siya, di mo unuhon, papaglam mo kayon. Biyasin upat halon sin Quran. Uno naman bayad, ad-dunya. Muna, kaya sulat na to. Kita niyo. Noon patay, insumuno kanyaya. Bang sadyayaon, in noon, nabubutas iwan sinya, inun yaon, hila mo kay tapakain. Paya, sumagawa, pagkain ni nauno siya yaon. Naambuok sila. Nari na to iya mapasud, pakain, pahukuman sin alidgham. Di na to basahon, ad-dunya di, suway patampalon na to, ad-dunya. Biasin amo inlong ta, kainwan. Kainwanon. Supama, biasin ini, noon, insumuno kanyawaw, sakawa, nauno sila yaon. Nahambok sila. Nahangkanda, di tayan, lamo kayon, imiyan kaw, kiyungwan ayaw, di, sa unuhon tayan. Patampalon tayo noon doon. Kinwan na. Bihat to. Nabiyaw, lumaton kita mari, paamuin, bahagian simsin al-idgham. Ini, dahin ha mga kagunahan na to, ingaton, iwan hati yun, sabab, aun dahin ha mga labiluan hindi hindi. Labiluan na to din ini, amoy ni mataod-taod biya pangadjion na to. Insyaallah ta'ala. Sari na hindi, biya taga luhay-luhay ra. Sa amoy ini, na kakunhan na to, suway mapangadji, supaya biya, bukon kita biya, magbasa, amoy basahan, basahan unuwa, basahan, pacam. Oo. Atin pacambahan ta na sadya. Ada kala maray bihay ni sa ini, maray long ni bihay ini, nabukon. So ay nato yan ingaton. Na.
In panagnaan, two bahagian sin al-idgham. Al-idghamul mutamathilain, inikarwa niya al-idghamul mutajanisaini, inikato niya al-idghamul mutakaribain. In panagnaan kawaon na to, amunin ini, al-mutamathilain. In idghamul mutamathilain, magbak an yaltaqi harfan ittahada makhrajan wa sifa. Magbaklong ni in dua huruf. Magbak sila bihayan. Dua huruf yaun. Sumagawa in dua huruf yaun hang karagbus da sila. Bimana hang karagbus sila yaun, hambok da in bubutangan nila, in guguan nila, hambok da sa binuno nila, in sipat nila. Bihayan. Nabiya sino no? Di lang takamu upamahan. Yudrik kum. Kita niyo. In kaf ini, basta yan di na barisan, imana niya yan, unin na yung baris niya yan, patay. Oo. Biyayaon nagbak, kita niyo. Nagbaklong ni magbak in dua huruf, hang karagbus. In maksud hang karagbus na in doon, hambok na yung bubutangan, hambok na yung sipat. Bang haunin in guguan sin kaf hambok ini, amuray sabing guguan niya. Bang unin sipatsin ini, amuray sabing sipatsin ini. Ang hakaupuan niya, ang kanaiyan ko, long ko, magbak in dua huruf, hang kauno siya, hang karagbos. Hakaupuan niya, biat to na sadya. Na kuno, magbak in dua huruf yan, in panagnaan patay, in sumuno kaniya, bukon na baris patay, in hambuk kiyaon amuin huruf panagnaan, hila mo kay mo siya pakain. Pahuruf, sumuno kaniya. Nabiasin ini, yudrikum, bukon na kaw imyan, yudrikum, di bukon na. Suway, yudrikum, sumabto na siya mari, at inihila mo kay mo na siya mari. Na, damikyan, biara sinamuin, amin nakawa na to sinamuin kabiyaon. So pama, biasing kabi, aw lamod na rin doon. Fi qulubihim marad. Nakita niyo? Ini mim patay, in sumuno kaniya mim uno yan. Bukon na baris patay. Nahangkaw no sila yan. Hangkaragbus da. So, in panagnaan ini, amin baris patay ini, hiyo no tanamari. Hila mo kay tanamari. Fi qulubihim marad. In hukuman yan, idghamul mutamathilain. Bimana, hangkaragbus ba sila? Uno-uno na huruf kakitaan na to iban kawakan na to halon sin Quran, basta siyang kauno ini, hang karagbos, inhambok yaon hila mo kay muna pakain. Pahambok. Yari pa. Nga kita niyo, hauno rin huruf ang karagbos na doon. Amo na yung ba. Ba panagnaan way baris. Pag abot pabahi karwa, baris mo na siyan. Baba. Nabiyayaon, in ba, aun din ang mga sipat niya, unin sipat sin ba yan, laong niya kalkala. Ang kanda bangon sa pama, imian ko sa pama, wa min syarri ghasiqin idza waqab. Bukon siya, in kamatawran yan, di magkalkala. Wa min syarri ghasiqin idza waqab. Naaw niyan sifat, suway mo hikuwa. Waqab. Suway ib. Naam. Nabi ayaon, in ba panagnani, hila mo kay tamari, bimana,
In ini, ayaw mo na butang ikalkala. Bangko magbasahay ni, izhab bi kitabi. Izhab bi kitabi. Ayaw na ko magbasa. Izhab bi kitabi. Di na. Sa inba, inihila mo kayo muna pakain. Paba hikarwa. Kuno halon sin Quran, makabakaw yan. Dua huruf ang karagbus da siya. Hati niya, in huruf yaon, hiyono mo siya. Hila mo kayo mo siya pakain. Maong pahambuk yaon. Kaya tiya. Na, aon saya to, kiyuan ko kanyo, idram kamil, iba nun ato, nakis, yung pangasura hindi uno ini, kamil at tawakan nakis. Uno yung pangilan mo sininiyaon, kamil. Kamil. Hati niya, aun uno niya yaon. Yung pangilan mo rin nun, aun, syadda niya. Ini, aun sumabto niya. Inati sing kamil yaon, hati niya, jukup. Impaglam mo kayo mo jukup, kabalikan ko magbalik, asada, na bakas ko reway sa blililay, sana balikan iban pagpatumtum. Impag iyanon jukup din doon, biasin ini ba, kita niyo, imba ini, liya mo kay kumari, bima na, inhambuk yaon, nalawa na. Ikamaruan niya, iban sin kalkalan niya, among sipat niya ito, nalawa na ramikyan. Wala na ko yan, izhab bi kitabi. Nasa, izhab bi kitabi. Biara saan sinamuin mag-uno ini? Biara sinamuin magtimpla ka o kahawa. Tuwig piyaso habaso. Pagbutang mo sing kahawa mga hangkasuro parwa-suro, inamuin bakas pagtawagon nila biya colorless at tawakan transparent, amuin tuwig piyaso yaon, naluwog na. Way nakarakan mo rin doon, amuin pag iyanon transparent tayo nun, way na. Nalubog na siya. So, impaglam mo kayo mo yan, uno yaon, jukup tuod. Naalam mo kayo ito, biyan. Na. Biyan to. Na yan, maluhay ratuod. Maluhay ratuod. Wayra ni biya akong biya, kung anong taray hindi, wayra. Wayra lang niya, biya ini, wayra. Biya, basta makaw makikita na biya ini, ang karagbos na huruf niya, nalaw mo, alam mo kayon mo na yan. Iban, biya, kulang din, biya, suy-suy hindi. Amura kuman, aun sadya, kuanon na to. Hindi na to hilamukay, aun isab ini, makawa siya ding haamuin pangadjian, amu hindi na to hilamukay. Bangsaw pama, in huruf panagnan yaon, huruf mad. Bangsaw pama, in huruf panagnan, huruf mad. So pama. Kita niyo ha? Qalu wahum. Nakita niyo kuno. Inwaw ini, panagnaan, iwan sinwaw hikapila, hikarwa, hangkauno sila yaon. Ang karagbos. Hambok na yung bubutangan nila, hambok na yung sabi nuno nila, insipat nila. Sumagawa, hindi, di tayan pasinguron biasin ini, hila mo kay ta. Di, may ta, sabi ini uno ini, mad. Bima na, bukon mo, laki, kita niyo, wala ray sa biutangan uno ini. Sadda, amoy gangta iniyaon, hila mo kay mumari. Nakita niyo ha? Pagbasa ko ba ini? Qalu wahum. Bukon yan imyan kau, qalu wahum. Di kau yan imyan qalu wahum. Why di? Sa qalu wahum. Basta in panagdan huruf yan, harful mad, hati niya, di mo yan makajarihila mo kay pahambuok huruf, misan sibu niya. Ini kamarwa niya, biasin ini. Ini baris patay. Kita niyo. Imbis sarata rin di, amuin long tamutama silain. Magbakin dua huruf hang karagbos, sumagawa, hang karagbos sila, inhambuk yaon hilamu kaita. Kaya tiyan, malaingkan, bang sopama in panagnan huruf yaon, misan day sa bang karagbos iwan sin hikarwa huruf,
Bangsaw pa maimpanag na harful mad. In harful mad, ini kawaw na to dah. Insyaallah. In mad ini, inatisin mad ini, ipagpapahawa ba siya? Bang aun kalima, way mad niya, bimana, di mo siya kuyurun. Di mo siya pahaba-habaon. Ha? Di lang takam example sadya. Sa pamabiya sinini. Basaan niyo kuno. Basaan niyo. Na, kita niyo? Ka. Wala mo yaw niyo, no? Yuyod, wala mo pihaba. Ayaw ko magbasa lang niya sa in mga pagkarukan ta mga bata-bata paghinduan. Kakiku inihan. Ipagpakuan-kuan sa mga kabataan. Sa mga kata karon, ka. Na, nabiyaon, bangko butangan alif, dukaing na imbasahan niya. Biyarin na. Ka. Hati niya, nauno na yan. Pihaba mo na siya. Bukon na biyasing kain na, ka. Biyaon, ka. Nabiyayat to. Namin pag yan harful mad. Na. Nabiyayon, ini din hamang huruful mad siya ini. Naya, insumuno ka niya sa bunuray sab. Ya, di sab simu niya. Sumagawa, da hindi tayan hilamu kay in panagnan maun pahikarwa, hisingod tabi asin mga huruf, amuin kita tayaon, mahi, sabab in panagnaan amuin huruf ini, harful mad siya. So, biya din yung pagbasa tatuan, nabiyain ni sadya, fi yawmain, ayaw tahinangon biya sinya to, fi yawmain, ayaw di ito makajari. Kayatan na yan? Fi yawmain, qalu wahum, fi yawmain, ayaw ta singuron, ipasingod madto pa mga amin, mga upamahan siulat tato, ayaw ha? Di tayo ito magkajari dihilan hukuman ini, misan silang karagbos, sumagawa ini, exempted siya, ha mga hukuman sinyad to. So di tayan hiya nun, fi yawmain di. Na kita-kita nyo ko, no? Makajari, yan umumut, idramul mutamasilain, at tawaga, al-idramul asyafawi. Idramul asyafawi. Oh, ay, kuwan, ano ini? Amo na. Oh, al-idramul asyafawi. Na, sawab si mim in kuwan yan. Sa in mga rin, di mo yan matawag idramul asyafawi. Ini. Mutamasilain to dya. Sinhati mutamasilain ng karagbos ba sila? Oo, biyad to. Nakatuin yung kuno. Ini way rayan. Tiyo da salat dayan. Amura sadya intum-tumunta ini. Ada kalay sab aun wakto nalong ni sab inaki long niya bang magbaklaw na inuno. In dua huruf ang kauno hang karagbos na iniyari nalong ni hang karagbos. Na bima na unhon ko. Ila mo kay ko inambok kini pahambok. Na ang kanday sab suway na to sab buton ini guwa ding hukuman sin amun ini. Bangsaw pa main panagdan huruf yaun harful mad, biasin waw iban sinya ini, nari mo makajari hila mo kay in panagnaan maripahikarwa ini, biasin mga ini. So, normal yung basan, biasin, qalu wahum, atawa, fi yawmain. Yad to. Nam. At yun yung kuno. Bangway na ipangasubo niyo. May na? Ba't kita magkalaton mari? Ini mataod. Ini mataod amuin biya mga uno ini. Salas sayon kakunan taamon. Di haki tungan ini. Baha abutan da kita ini pa uno ini. Next. Oh, sugpat tarahikwan tarayan insyaallah taala. Asabihan na rin pangadji. Iban misan tiyo-tiyo, slowly, but surely. Oh, amo na. Bang biya mga tumaud-tuod, naunwak to, halaw sin hangpu, hambuk parwa rin katumtumanta na problema kita. Maraw pa sa hambuk parwa, bang man kita tumtumanta katan. Sana kamo, kita niyo na. Bang biya masawa matarang na kanyo, na lumaton kita pahikarwa. Aun pa sa wakto ta. Iwan mawa pa iwan isa. Sambil way pasubo, isa. Naway na, papasun ko na. Na. Okay ha?
So, pangayon ko kaniyo, dahil hindi suway kuan unway ni. Long ta, hindi, unwa sinukanin focus kau to diyan, concentrate kau yan. So, ay mo biya hukan marayaw, iwan dungdungan marayaw. Oo. Idramul mutajanisain, impyagbidan ni man siniyadto kita. Inyadto, longta hang kasibo siya huruf. Magbakin in dua huruf, hang kaguguaan, hang kabubutangan, iwan sin, hambukin sipat nila. Pagkay nini dukaing, inisab, hang kabubutangan, hang kaguguaan sila, sumagawa, dukaing inuno nila, insipat nila. Biya inisin, banga tao, uno ini. Kambal. Aun sana, kay istoryan ta kamo, maniyo, tiyo, sa dalamod da sa napangadji in istoryan. Aun dito, dahil nga Fatani. Fatami ini, biara kato, South Thailand. Malayo rin bahasa nila. Oo. Na dua bata-bata. Sa kaliway pangati ko, kambal hati. Na inhambok tayo manghud, yato na limalain. Before kami mag-studyang palaw sing classroom, na mag-line na kami. Na hindi ko, ako katin nagbasa Quran na tawakan bukon. Mari, ako bahayat to. Iwan megaphone man. Uwos man to, mari, uwos ko nagbasa, tawakan, kalupan ko na ba? Pakas diya ka kusing guro na mo, in megaphone to, long niya, butangan na lang niya matupa-faculty. Along ko, okay na. Nariyak ko na. Nakikita ko yung namon bata-batayaw, namon muridyaon, kikita ko, amon denga Thailand, denga Fatanin, kikita ko siya biyan. Sakali pag-amot ko, matupa-faculty. Ito, ulit kita ko. Aun isang kita ko, ragbus niya. Uy, masapat ka parulong ko. Pag atod ko, ito rin ang analong ko kambal. Yung panganal ko, mga kiaunahan niya ba ini? Mga kiaunahan niya ko harap matlong ko, masapat ka parulong bata ini. Sa kalipag lingi ko madto, ito rin ang buka, analong ko kambal. Nasa kali, hang karagbus, sa aun yan kakitaan mo sipat, sinambuok, bukon biya sinsipat sinambuok. Ha? Sibu siya bihang karagbus sila, atawakan sibu yung giwaan nila, bang uning giwaan sinambuok, amo rin sabing giwaan sinambuok. Sumagawa, impyag biddaan nila yaon, hasipat na. Nabiatod, hay ni. So pama, laong niya hihasan, iban hihusain, so pama sadya. Kambal sila. Bang hauno mo hihasan, dito ra mo siyo, hihusain. Sakawa, hihasan, biya mahanunot ba't magkabtangan, magbisara. Ihusay ni sab, mauno. Biya takabungis-mugis, makas-lakas na magbisara. Narain doon mo sila mapinig. Hauno yan, ha? Sipat. At tawakan, hihasan, biya matambok-tambok. Inihusayin mauno. Makayog. Narain doon mo sila kakilahan. Narain di idramul mutajanisain, dua huruf, mga huruf, hambukin guguan nila, sumagawain sipat nila, nagbibidda-bidda. Na. Nakawakan tayan, kawakan tayan, long tabihayan, haamuin, dahin di ihaamin tu, bubutangan, sumakawa, hatu bubutangan niyaon, aun mga huruf, nagbibidda-biddain uno nila yaon. Inamuin lang tabihayan insipat nila. Na, muna, bubutangan sin huruf, za, sa,
Zal iban sa. Kita niyo. Tagad kau. Biyan ta na. Paunon tayo niyan. Ta, dal, ta. In two huruf ini, hambuk dah in guguan nila. Hambuk. Angta, at, ad. Sibu dah yan. Imyang kau, ta, da, ta. Hambuk dah yan, hambuk dah. Hang kabubutangan dah sila, hang kaguguan dah yan. At, ad. Hambuk dah yung bubutangan nila. Sumagawa, in sipat nila, ini nag-uuno. Nagbibidda-bidda. Kita, in ta ini marakmul. Kita, ta. Na ini, ta. Nah, kita, ta. Ini uno. Ta. Duha ing ibas. Ihdinas sirata as-sirata. Bukun as-sirata. Bukun. Atau siratal sirata. Bukun siratal ladina bukun. Mayo yung piagbidaan niya. Iban bahasa Arab. In marakmul, bang mo pianipis, mapinda na imana niya. In marakmul, bang mo pianipis, mapinda na inunon niya, imana niya. Kita niyo. Di lang taka mo pamahan. Masan niyo kuno. Masan niyo. Uy, na basa ba kamu isab? Uy, basa kau atit. Kita niyo At-tin. Marakmul. Pag-abot mari, kita niyo, ang kakwan na saan? Ano? At-tin. Na ininambok, at-tin. Inini at-tin. Uy na, inambok manipis, inambok marakmul. Bang marakmul, pianipis mo, dukay ni mana. Bang manipis, piarakmul mo, dukay ni mana niya. Nalong ni unot to, anong piagbidaan niya. In at-tin, lupa. In at-tin, bungang kahoy. Bungang kahoy. In tin ini, wat tini wa zaytun, bungang kahoy siya, malimo siya. Bang siya mga nahino ginog, malimo. Pag-usin halaw niyon, biasaan sinamon pagkaon manok-manok, bigi-bigi siwi-siwiyan. Na, tin, wat tini wa zaytun. Pag-abot mo mari, at-tin, marakmol, na lupa imanan niya. Na malagon piyagkonan niya. Na ang kanda, inta ibang sinta, dukaing. Pagubos, kita niyo, inta ini, unin sipat niya, amilaw ni Hams. Kita niya, tabat. Kita niyo, tabat. Naindal ini, unin sipat niya biyad to. Why? In sipat niya dukaing. Aun sab-sipat niya dukaing dahing sinsipat sin ini, kalkala. Qul huwallahu ahad. Ahad. Bukun qul huwallahu ahad. Bukun. Suway mo dihilang kalkala. Qul huwallahu ahad. Nari ikaw makayan, Qul huwallahu ahad. Oy, na, bangaw magbasawi ato, basahan unoy na yan. Basahan biday niyan yan. Nakawid daw yan. Way misan hambuk din ang mga Qur'aim yalong niya. Qul huwallahu ahad. Way, Allahu Akbar. Way. So dugay yung sipat nila. At tawakan inini, iban sinini, na inini biara sindal aun kalkalan niya. Narain doon, kawakan tahalon sin Quran, in two huruf ini, kawakan tahalon sin Quran, bali biya upat siya. Biya din. Wala ra ka muna hilo? Okay ra, sambil pabiyaon. Masira yan biya akwan. Sambiya to, maray pawangan tanaa.
Para minsan Impanagnaan, amo na in bubutangan mga huruf ta, dal, ta. Nabiyayaon halon sin Quran, kabakan ta rin doon, magbak in two huruf ini, magbak sila, biyay ni. Aun yan, makaon na in ta, pag-uwas sumuno kaniya, ta. Aun yan isab, makaon na in ta, pag-uwas sumuno kaniya, dal. Aun isab yan, baliskat. Ini ni ta, pagusta. Ini sabi ni, ta, pag-uso no, ta. Ini kahinapusan, baliskat iban sininisab. Makaon na in dal isab, pag-usam pa, uno, ta. Nabiyayaon. Kita niyo, nagbibidda-bidda. Ini, baris patay rin, sibo da ini bangkatan, baris patay sila yan. In sumuno kanya rin doon ta, aun sumabto niya, syadaway, waya. Ini ni, aun, ini ni, aun, ini ni, aun. Uning piagbiddan niya, may tabihayan. Hati niya, ini, idrakamo no si ini, nakis, idram nakis, ini, idrakamo no sila, kamil. Na, bihayaon, in idram nakis, hilam mo kay muraysab, sumakawa, bukon totally hilam mo kay mutod, amoy ganta, mauni ini, malawa to din sipat sino ni sinhuruf yaon. Nabiya sini ni, dongdong ini marayaw ha? Kita niyo ha? Ta, impanagdan, insumunok kanya uno. Ta. Inta ini, aun uno niya ini, aun sipat niya, kalkala. Kaya tiyan niyo? Bihayaon, bang magbat na ibang sinta, bihay ini, in kalkalayad to, suway mauno na. Malawa. Malawa. Sumagawa, masimasira siya marakmul, ayaw mo siya, hila mo kay, amin ganta hiig mo tuod, inamin kawasan ni amin dakmulyad to, di mo siya maig, di mo siya hikala mo kay maripata, di, sumagawa, hiig mo siya dyan doon, amin pagyanon kalkalan niya rin doon. Kita niyo ha? Kita niyo. Laim basat, ta. Sabo ko ni sab, iniyan, kiwang ko sa dyan, laim basat, marak mulin ta. Sa, di mo nakalkalahan, di na ko imiyan, laim basat, di na. Sa, parak mulo mo inta, masi pauno mo siya, panipison. Laim basat, laim basat, kaya tiya? Basat, bukon kau imian laim basatta naway na. Bang imian kau laim basatta bima na inta yaon liya mo kay mumari liyawa mo yung kawasan niya yaon. Laim basatta. Okay na. Nabiyayaw ni sab magbakinta insumunok kanya uno dal. Inta ini, unin sipat cinta rin di. Amuin hams pagtawakon. Biyaon sambi sakit niya. Kita niyo ha? Asqalat. Aun sakit niya. Bihayaon bang magbak na ibang sindal, malawa na yung sakit yato. Hiuno mo na mato. Hila mo kay muna. Sambil tayaon, malawa na. In bihayaon, in pronunciation mo bihayaon, uno na? Dal. Biya, sa kaulo, labiay ni nandagbus niya. Kalad da'awa. Biya nila yung pagbasa mo. Kalad da'awa. Kalad da'awa. Asqalad da'awa. Naam.
asqalad da'awa. Biyanin in dagbus niya yan. Biyanin na in pronunciation niya. Di na ko imian, asqalat da'awa. Di na. So, ilan mo kayo muna to. Mahambuok na siya biyanin. Asqalad da'awa. Kaya yan? Na. Di, bihanda siya. Bihanda. Way, ininikato, biya, kiwan ta sadya, biya, yupama ta sadya, tawakan piya siyo ta sadya, bangka magpunos biya yung dagbus niya. Sa bihanda yung sulat na bihanda yan. Halong kurang bihanda yan. Na. Inhikato niya, makaunay sa binta, pag-usang pauno, naring di, inta yan, manipis-nipis, in kawasan niya, biya mauno raway ni. Mga anda, bukon na biya makusuging kawasan niya. Oo. Day nga sabihan, sa da siya tumaalok maun pata, bima na inta ini mauno na siya yan. Totally malawa na siya yan. Hila mo kayo muna siya pakain. Pata, biya ini, izhammat ta. Bukon na izhammat ta, bukon na. Parak mulo muna, izhammat ta. Izhammat ta'ifatani. Izhammat ta'ifatani. Nah, biat maun ini. Marakmul na siya. Kaya tiyan? Nah. In kahinapusan niya, magbak indal, iban sino na yan eh. Nakita niya suratul kafirun. Sulat queen, bukon kaya sulat, amunday hindi kitab yaon. Sa sulat ko yan, pasala mo yan inunuta. Di, may ta sulat ko ini upahaman yaon. May tabuk kong biya kitab ini. Ha? So, amoy kabiaksahan na to. Amoy hapal na to kamatauran. Ha? Na. Suratul kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abidun. Ma'abattum. Naam. Takad ka una to. La a'budu ma ta'budun. Wala antum abiduna ma a'bud. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun wala antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma 'abattum. Nah, kita niyo indalian banga kadakaron baris patayan. Unin in sifat sindalian kalkalalaw niya abad. Nahan kan damang ka magbasa, ayaw mo kalkalahi, law mo, abadatum ayaw. Suway, abatum, indal yaon, mauno na yaon. Malawa na yaon. Malawa na, di na ko makayan, abadatum, di na. Suway, abatum. Neng kayo ba na mag-inu-inu? May talong niya, tuwan hila mo kay. Na, di na ini pag-asuho. Bang unin kaya pang hindu kato, unin namin biya mga naramarikato, basahan sin Rasulullah, amo natin nununta, insinguran iwan upihanta. Oo. May tayo sa blong netuan biya ni na, di na ba ni pag-asum. May tayo hindi na, biyara sin sambahayang magarib. May tayo sa buwala na pipagsiwo iwan simbayang, Asia, 4 rakaat. May tayo sa inasubo, hinang, 2 rakaat na amo natin kiwan kato. Nabiyara sin ini, may tatuan nila mo kayo na biyat to nawa. Oh, abattum na mahuli in kaibanan yan. Sa hindi pa kita. Aun pa yan, aun pa. Sa masira kita rin di next year to amuin lang tasugpat sin ini iban sin ini na. Mausta na next week ito. Na mahuli na kita untara kuman bang uno na in. Aun pa yan. Aun pa, i-insert ko rin doon pangadjian. Amuin tungod sin al. Amuin pagtawa ko nila. Aun san ala, ambian. Ha?
Amun ini insert ko ini. Oo. Pasalan, ha mga English, kita niyo ba? Biasin ini. Basa niyo kuno. Kita niyo, ha? Abdus Salam. Na bang kita magsulat sa English, biya din. In kita basa unta Abdus Salam. Amun sila, isulatin nga tabi, biya din. Biya na. So pamabihan, Abdul Salam. Bihan sadya. Ha? Nabiya din yadto. Ito, inshallah, pangadyon tayo yadto. Biiznillah ta'ala. Oo. Pangadyon tayo, inshallah ta'ala. Biiznillah. Sa puas na sin ini. Puas na sin, ini inshallah ta'ala. Na malingkat ba ni mga pangadyan tayo ni, amura kumaning kamaumuhan tuod sin Quran ini, biya na sinari, di tayo ni, di taray ni mapantok, amin mabasa marayaw, hamin bihay ni, di da. Kung ano tayo ni mabasa ka amun kabuntulan in bas ka kapantukan iban mapawunto tayong basanta suway ra kita mag-alupiban sinuno ta guro ta adapon inini imingat sadya kita sinukuman niya atawakan sa pamabiyasin mga ini okay na ito abattum kaingatan mo na to okay na sa hakaibaran mga basahanda di da ka makailaw mo kaingatan ko na yung basahan okay na amun nangadji kita beni di da. Katluan judge in mga ulama na to wala nila na pangadji labay ding hapagbihay ni bukon. Katluan judge na pangadji in tiap-tiap ding kanila nag-alop iban sinuno yan guru. In Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katluan judge na pangadji niya nag-alop sila iban sinisiyo Jibril alaihi salatu wassalam. Nabiadahad to in Rasulullah, hindo niya mga sahabat, biadat nag-alupyan, kataan yan. Bang biadin imbasan sin Nabi Muhammad, biadahad to in biasa sin mga sahabat. In sahabat, piyang hindo nila, bang biadin in panghindo kanila sin Nabi, biadatin panghindo nila mga tabi'in. Sabil na sadya, mari pamasan at pinibiyaunin. Nangkan, daamin lang mo, magbasa ka Quran, ansan, basaw mo, maray isa yan. Ikamarwan niya, bangway na yung guru ta, na baran-baran ta rin maguno yan. Imagbasa, imagpapuntul ka niya, na bangkit ay makawasa, naway saan rong, akon uno kataan yan, akon correct yan kataan. Oo. Na inshallah ta'ala, inshallah, aunda hambuk waktu iban dum, na aun nisab natali ko pangadyan, na magbasa ako Quran, ininibukon sadya pariyadi ka to bukon, ang kanda kita naguno ini, ang kanda via video ta, bukon day sabi ang mga magpasakaula-ula kita ini bukon. Sa imaksud tara hindi, misan aun mga jamaat tadi na makaten mari, misan sila ito kalayuan, na ubos nila via mga paghinangan na makamisandak madumog-dungog. Dabang misan di na sila makaaten, pag-uwas, misanin hang papudyot nila, radi na misanan sila dumungog, na inday ko bang uno na inhikajawab nila haalupan sin Allah ta'ala adlaw kana. Bat bang misan ubos na sila na amin naghinang, yadto na sila havay, hanggan din nala kuman pudyoton, law niya dumungog kita pangadyan, di pa sila huminang simbihad to, di ko nakaingatan bang uno na kuman inhikajawab na to adlaw kana, hadarat sintuhan na to. Susungon, na maghindo rin sa bako, magbasa Quran, mag-Quran, basahon ko. So pamanaon, sa pamamasa ako biyayam. Suratul Fatiha, nalong ko biyay ni. Masa ako A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Balik-balikan ko. Balik-balikan ko. Mga hambuk ayat yun, mga makatubalik-balikan ko. Pag gustong ko, imbasa nalong ko biyay ni. Explain ko na biyan. Nawang kamaway humadid inshallah tala na imuno ko yan. Nagdurumul ka Quran, pag-uus isisyunay namun dumungog pangadyang biya ini, nagdurumul na siya pag-usya to na, aun biya, kuano biyaw na.
Along niya biyayaon. Biyad to. Insyaallah. Puasin duay room amuin biyak biaksan na to. Kaluaw dahi kakanap na to ang bukdom insyaallah subhanahu wa ta'ala. Na murah-murahan bang man pagbarakat sin Allah ta'ala in pagpangadji na to. Insyaallah ayaw kita niyo masungo na bangway rabi mga udjol iban sin biya ligap na to dakula na lumingkod kita niyo tumaod mari. Malingkad bang aon na hadi na kita niyo makalingkod din di insyaallah na kuanan niyo man pag-follow man kamo haunin na page na to yan insyaallah sukol bang unin aun biya wala mo kiatinan din di na din doon kapangadyan mo misan kaw along tawala na nakasabusin amun wakto kabiaksan pagpangadji natin insyaallah taala na mahuli may dakwala palo assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين